Tamo gdje se nešto može sudariti, na tom istom mjestu se može nešto susresti. I mi želimo zapravo da tu dođe do preokreta, prije svega u svijesti ljudi, kako elite intelektualne, koja je vrlo bitna, tako i opšte masa. Tako da želimo da Sandžak bude zapravo regija susreta, regija koja spaja sve ove različitosti. Za 17 godina, koliko je na čelu islamske zajednice u Sandžaku, naučio je da bude i menadžer, i verski vođa, i političar. Razumeo je kako da podilazi vernicima i kako da prkosi političarima. Njegova putanja kreće se u smeru istok-zapad i na jednoj i na drugoj strani sveta ima savjetnike i saveznike. Brani vakufe, hrani sirotinju, školuje i zbrinjava. Rođen je u najsiromašnijem kraju Srbije, u selu Orlje pored Tutina. Medresu je završio u Sarajevu, a školovanje nastavio u Alžiru i Libanu. Kaže da mu je od malena bilo jasno da će mu jedini životni poziv biti vera i da je na to uticao njegov deda koji je bio imam. Od negdje 6. godine ja sam počeo pohađati njegov mekteb, njegovu vjeronauku, koja je bila najintenzivnija na prostoru Sandžaka jer je jedini držao vjeronauku svakodnevno 6 dana osim petka. I od tada više nikada nisam prestao. On nije bio klasičan imam, imao je jako široko obrazovanje iz historije, jako bogato obrazovanje iz takozvanih žutih čitaba. U stvari, žuti čitabi su stare knjige sa žutim listovima na staroosmanskom jeziku, dostupne samo malom broju ljudi koji su ih znali čitati. Ako mi je djed bio arhitekta mog temelja, onda su roditelji bili izvođači radova. Dakle, oni su bili ti koji su operativno u mene udahnuli kroz svakodnevno vaspitanje i djelovanje. Sa svega 23 godine Muamer Zukorlić 1993. postaje muftija i postavljen je na čelo mešihata islamske zajednice u Sandžaku. Ne pamti se da je iko mlađi od 40 godina ikad imenovan za muftiju. I to je bilo jako zanimljivo predstavljanje kao mlad, talentovan islamolog, teolog i samo ga tako i znamo. Muftija je kao i 90-ih, tako i danas, to je jedan autoritet u koji se nesu. Osim što vodi mešihat, osnovao i vodio novine Glas Islama, Islamski univerzitet, humanitarnu organizaciju, izdavačku kuću, preduzeće REF, a najveću podršku države dobio je 2002. godine kada je osnovao univerzitet u Novom Pazaru, čiji je najpre bio rektor, a sada je predsjednik. Umeđu vremenu ovaj univerzitet je dobio i naziv internacionalni i nastavne jedinice u Beogradu, Subotici, Nišu i Pančevu. Univerzitet. To je zaista dobro organizovan univerzitet. To je zaista jedno interesantno mesto, jedno mesto koje može puno se nauči. Sama zamisao na početku da se formira visokoškolska ustanova je bila vrlo pozitivna. Čak i premijer Đinđić podržao takvu ideju. Napravljena je velika zgrada mešihata islamske zajednice, počeli su da se prave medrese, zabavišta, prosto razvijena je jedna veoma, veoma ozbiljna infrastruktura. Kada su kadrovi u pitanju, 90. godina se zaista uložilo mnogo toga, mnogo truda, mnogo vremena na školovanje kadrova. Ulema se zaista, što kažu, proširila i Muamer Zukorlić shvata da iza sebe sada ima jednu veoma snažnu instituciju. Kada sam u prilici da, recimo, na dan univerziteta prisustvujem i gledam kako preko 500 diplomaca dobije diplomu. Kada sam u prilici da recimo, prisustvujem svečanosti gdje 1500 djece polaznika naših dječjih vrtića ima neku svoju svečanost. Gdje vidim da se ta djeca potpuno uravnoteženo formiraju kroz svoju duhovnu i svetovnu dimenziju. Naravno, nisam toliko sretan što moramo sada u svakom gradu otvoriti vakufsku narodnu kuhinju pa hraniti sirotinju. Mislim, osjećam zadovoljstvo što sam u prilici da učestvujem u tom projektu, da hranimo gladne. Ali nisam sretan jer je to stanje bolesti koje treba prevazići i nadam se da će doći u vrijeme kada neće. Ja sam ponosan na njega i hoću da vam kažem nešto. Ja jesam rais ulema i pretpostavlja se da bi
kao što mnogi to kažu, biva ja trebalo biti kao njegov nadređeni. Ali ja vam javno kažem s punom odgovornošću i s punom savješću da ovoga trenutka moj lider kojeg ja slijedim u bošnjačkom buđenju i pan-bošnjačkom pokretu je Muamer Efendija. I tada, a i sada, evo ponovo govorim, bili za jedinstvenu islamsku zajednicu. Dakle, ako je država učestvovala u tom momentu, a očigledno da jeste preko političkih eksponenata u tom periodu, dakle, na cepanju islamske zajednice, to je velika šteta i velika greška. Kaže da prekinemo vezu sa Bosnom i Hercegovinom. Da se odreknemo Sarajeva. Da se odreknemo Reisul Uleme. Tako je. Poručujemo im nikada! Nema sile koja može rastaviti Sarajevo od Sandžaka, a koliko ja vidim, nema sile koja može rastaviti i Sandžaklije od Sarajeva. U ovom trenutku Zukorlić je ubedljivo uticajniji, ugledniji i njegov prostor delovanja je mnogo širi. Zato što je on deo jednog šireg sistema. Dakle, njegov prostor delovanja zahvata i neke nacionalne zajednice koje ne slede logiku Zilkića i Jususpahića, na primjer Albance, deo Roma. Njegovo delovanje direktno i indirektno je i uticaj i ugled snažan i u Zapadnoj Makedoniji, među Albancima i na Kosovu, a i Bosni i Hercegovini. Mi kontrolišemo blizu 200 džamija. Od 220 recimo, ili 180 od 200, zaista sada ne znam jer znam da je 20 džamija mimo kontrole. Izborima za Nacionalni savet Bošnjaka, lista koju je predvodio Bošnjačka kulturna zajednica, dobila je više glasova od druge dve liste koju su podržavali Ugljanin i Ljajić, ukupno 48%. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava reagovalo je brzopleto i nespretno. Pokušali su da promene poslovnik i izborna pravila, što je Zukorliću dalo dodatne poene u Sandžaku i dodatne argumente za stavove o ugroženosti Bošnjaka. Oni misle da ćemo mi danas prožavati neke velike odluke. Ne shvataju oni da naš narod, on je rekao svoje glasačkim listićom i uprko svoj krađi, nasilju i nepravdi pobjedio. A vi u Beogradu definitivno prevrnite stranicu. Od ovog trenutka morate razgovarati sa ovim narodom. Ne možete ga gaziti. Moja pobjeda je fenomen za istraživanje, sa aspekt uspjeha u najnemogućijim uslovima. Na izborima za Bošnjačko nacionalno veće, odnosno Nacionalni savet Bošnjaka, i činjenice da je najviše u odnosu na ove dve druge liste, da je dobio najviše glasova. To naravno pokazuje da on ima određen stepen i poverenja i da ljudi vole da čuju to što on govori. Znači imate na jednoj strani brutalnu vlast iz Beograda, koja je stavila sve na raspolaganje Ugljanu i Ljajiću, koji istovremeno imaju pozicije i ministara i kontrolišu svu lokalnu vlast, kontrolišu sve režimske medije, kojima je bilo na raspolaganju i asfalt, i šoder, i kamioni, i avioni, i sve što je moglo da se stavi na raspolaganje. Ako mogu muzički da kažem, još uvijek Zukorlić peva vrlo istančane i dobro komponovane note. Još uvijek se drži u okviru, pošto sam ja profesor kriznog menadžmenta, jednog dobrog kriznog menadžmenta i još uvijek izvlači više pluseva nego minusa. Znate da u svim tim obračunama su ljudi koji su, dakle, moji ljudi stradali. Moj vozač i dan danas na kolicima, na štaki. U Altunalem džamiji ljudi koji su branili Altunalem džamiju, pripadnici islamske zajednice koju predvodim, su ranjeni. A da naši ni jednom nisu vratili.
Zašto to ne istaknete? Islamska zajednica na prvom mjestu želi da izrazi duboko žaljenje zbog incidenata koji su nastavljeni u Novom Pazaru i šire, a posebno zbog najnovijeg incidenta, odnosno napada na kolonu automobila u kojoj se nalazio glavni mufti Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Efendija Zukorlić. Sinonim za Muamera Zukorlića je Pešter, Pešterska visoravan. Pešterska visoravan je s jedne strane neverovatan potencijal energetski, neverovatno čudesan prostor sa, ako mogu da kažem da jedan prostor geografski ima inteligenciju, ima je Pešter. Muamer Zukorlić je kao Pešter. Njegova retorika pokazuje jednog sjajnog besednika. Dakle, to je čovek koji ume da propoveda i to tako da može zaista da prosto oduševi i obrazovane ljude, a opet uspeva da tim svojim govorom dopre i do uma i do srca onih najmanje obrazovanih ljudi. Dakle, i njima je on potpuno razumljiv. Inteligentan i obrazovan. Ta poruka ima tu verljivost upravo zbog toga što verbalnu tu poruku savršeno dobro prati i ova neverbalna komunikacija. Dakle, on ima pre svega jedno dostojanstveno držanje i već svojim držanjem pokazuje svoj nadmoćan položaj, a takođe on se ne stidi toga i ume da pokaže i da je emotivan i da je temperamentan kada to treba i to će zaista da pokaže i neverbalnu komunikaciju. Ume da pokrene mase. Dakle, radi se ono što bi rekli neki opasnom igraču u smislu opasnom u smislu efikasnom čoveku koji može da utiče na mase, ima ono što se zove potencijal za harizmu. To je jedna nesporna harizma i jedno ogromno poštovanje i povjerenje koje naš narod ukazuje njemu kao ličnosti koja je na čelu Islamske zajednice. Mislim da i ako razgovarate sa običnim svijetom, čućete jednu rečenicu koja se neumitno ponavlja. Još vjerujemo samo mufti. Znači, ovi su nas svi prevarili, vjerujemo samo još mufti. Ima jednu viziju, ima jednu ideju, ali mislim možda još važnije od toga, on je sav posvećen toj ideji. Dakle, on ima jednu veliku strast, jednu upornost, jednu energiju da ostvari tu svoju ideju i pokazao se da on vrlo strpljivo uspeva da angažuje jedan veliki deo Bošnjaka da ostvare tu ideju koju on ima i koju on donosi. U mom iskustvu s Novom Pazarom. Ne možete ništa napraviti u Novom Pazaru da vas ne upute na muftiju. Traži da Bošnjaci budu konstitutivan narod u Srbiji. Zalaže se za autonomiju Sandžaka po uzoru na Južni Tirol, koja bi obuhvatala i severni deo Crne Gore. Mislim da je funkcija na kojoj se on trenutno nalazi mnogo iznad nečega što zovemo predsjednik stranke, ministar i tako dalje. Pa mislim da oni koji me dovoljno poznaju znaju da sve ideje za koje se bore da su realizovane. Možete nabrojati sve što sam radio zadnjih 17 godina, nijedan projekat nije ostao nerealizovan ili je u fazi realizacije. I nikada ne govorim ono u što ne vjerujem.